Joint Chief of Staff with Chairman Mahaki President Donald Trump ka haktiang onsin na duni yani na traga yaroi haina mukna badu thok tanaba hotna jaraba phawbada Iran gi matakta khut thana na bagi oithok amale henna na bagi damakta military option jing lona thupna chechang iduna sem sari haina US media da phongba reporting gi maikei digi hairi Joint Chief ki Chairman na General Dan Kain na soidana makki Iran da khut thana na bagi damakta military option draft tawri basida Army, Navy, amadi Air Force ki oiba makok tong official sing mong haba tawnadana mahaki office ta kawkri haina CNN gi report amana hairi Pentagon da manung gi oina lona thupna khanna ki aduda kain hai karigum achaubu option amada Iran gi matak ta chathaba tarabadi US ki amanga ta su apan sing gi damakta chang kem wangba lusindaba amadi soidani Europe ya adugi matang da putoktuna kupna khanna ki hairi Tanja asimakta mahangna Iraq ta heklan dakibadagi Middle East assemble tawduna thamkraba US military hardware gi khwaidagi chawraba collection assemble tawkiba sing adu yengsin ki hai khallama thamnaba gi matang de lakhul alibasi United States amadi Iran Geneva da nuclear negotiation makha chathanaba sem sarak asidagi na hai Washington region asida force sing angakba phangna thajillaba phawbada Tehran na enrichment gi matang da anuba proposal ama puthoraklaba yai thajanari haina Washington Post na report tawre ahyak hauji phawbagi oina di aroi buwarip amal rokani khandi haina Senator Dan Sullivan Republican Alaska na oirekliba piba masigi matangda sanmapu warol ma thamkraba matungda phongdokhi US na khut thagadori asina Iran gi nuclear program gi matangda kayam yamna manghan takhangani haina Donald Trump na mamangda hanna na haikraban adum oinamak international official singdi mangan takan gadori ba changa chi kyam yambano haibagi wahang amadi hangnari haina post asigi matungina hairi military gi oiba sem sabagi matangda Wall Street Journal na US na F-22 fighter jesing soira roidaba war time mission amagi damukta ahan boina Israel thakri haina report tawki khongthang asina Tehran ongkhatnaringi talakta US na Israeli military gi mateng pangnana bagi thak hena cheshin bam oiri haibagi khudam ohelle hairi Lan gi plan F-22 thajin ba sina maram oiraga Iran gi maike di khut halakpagi oithokpa leirakpada US na Israel gi lam amadi Middle East laiba American force ngakthokpui hallagani hairi cherak asida lawmaker sing nasu Iran gi manung da human rights ga mari lena bu wafam phongdokna basu honari Senator sing Deb McNa amadi Jackie Rosen na Iran Human Rights Internet Freedom and Accountability Act of 2026 ta internet access hena pakthok chokthok hanaba amadi right ngak tabasing matakta sanction hen akan bambong thamnana buwa hodokre hai Iran Human Rights International Freedom and Accountability Act of 2026 na senmit londa military gi mawongda amadi sendana khwang koiraba sasal amagi mayokta leppa Iran gi myamga khongpham chena leminanaba America gi khotnaiba thabakta mateng pangnana lepli haina Senator McCormick na phongdokhi Senator Rosen hai Iran gi miyam masi gi miyam na thengnana bukhot habatu mapangal son thanaba censorship tawba amadi internet muthatpagi upai sinnariba orpi nei biraba amadi nam thaduna thambibagi sasan namagi makhada namduna thambiribani haina pawasin makhata atheng badang Gaza strip Israel air strike aman chathaki bada Palestinian ani hatkre haina territory health official singna hairi Israel gi military ni enclave ki khada leiba masigi forcing da kihanna bokhot nakpa militant ama makhoina hatkre haina phongdokre hairi medic sin hai Israel air strike ama Gaza city gi tufan neighbor khutta leiba Palestinian kangbu amada chathaki bada mi ani hatki loinana atop kaya amana asu apanangi hairi Israeli military ni report asigi matangda khudak warol amata phongdoraktre tongana Israeli military na phongdorapa warol amagi matung inadi kha thamba Gaza strip to operate tawriba force na enclave manungda Israel na hojimaki oina su khudum chaliba jaga amada lansil laga makhoidi kian khangana ba pibamda chapchana semlakheba military am hatki hairi tawdo asina maram moireka hawkiba October da sanaba hawkiba Israel amasung Hamas ani gi marakta US na asinarang tawraga tawnarkheba ceasefire adu thugaiba amani haina lobi halle hairi Gaza si October 3 2023 da Palestinian militant group am oiriba Hamas na kha thangba Israel da attack ama chatagib adu da hawrakhiba akan balala sidu full on khraban Gaza health ministry na hai ayambana micham sing oiraga mi lising hundrani thoirom lan hawgiba adudagi
इजरायलीना कबलकपदा हातखरे हौखिब अक्टोबरदगी चटनबा हौखिब सीजफायर एग्रीमेंट अमा तौनखिब अदुदगी यामद्रबदा मी 150 हेना इजरायलना कापतुना हातखरे इजरायल की माइकईदगी दे सीजफायर चटनबा हौखिबदगी लानी मरी मिलिटेंटसिन गजादा हातखरे हाइना फोंदोकले नकल अनीमकना सीजफायर थुवाई हाइना अमना अमबु मराल सिनरगा अदुम लेनरिबनी हाइना पावसिना हाय अतोप पाव मना कैसुम संग थमलिबा पीटीआई की लुचिंगबा अमदी हानगी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बो लेबाक अदुगी लानमी की लुचिंगबा आसिम मुनीना हातपा पामी हाइना इमरान खान की मची अलीमा खान फोंदोकरे हानगी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हक्सेल की मतंग मची अलीमा खान लुमना लौबग लोइना महाकी मौपा नुपाबु कैसुम संग अदुमक फजिनदुना थमलबदी महाकी पुंचिद अकीब कया मयुकनरगनी हाइनासु फोंदोखे मियाम द वा ngangbada हानगी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मची अलीमा खान लाइबाक अदुगी आर्मी की लुचिंगबा असिम मुनीर मराल कया सिरदुना लाइबाक अदुदा पॉलिटिकल की ओइबा पामदबा अमदी चुमदबा थौंग कयाना मरम ओइरगा महाकी मौपा नुपाबु मराल कया पिचिनदुना कैसुम संग थमलखिबनी हाइकी अलीमा खान कैसुम संग लइबा इमरान खान गा अरोइबोइन उनखिबदा इमरान खान माकी मचेदा असिम मुनीर महाकपु जेल मनुंगदा हातकदौरि हाइना फोंदोरखिबनी इमरान खान की हक्सेल की होंगलक्लिबा मतौसिंगदा फोंदोकलदुना अलीमा खान हाय मसा मऊ टिक टिक लाउना लेखिबा मियोय अमबो खंगहौदना कैसुम संगदा हक्सेल की सिंगनबा कया मयुकना लिब असिदा यामना चिंगननिंगाय ओइबो वहंग कया थोटले तोंगान तोंगानमा डॉक्टर कयाना लानाय ओइना इमरान खान की इमुंग मनुंग थमखिबा पौदम सिंगना मरम ओइरगा महाको स्लो पॉइजन की ओइथोकपा लेरि हाइनासु अलीमा खान मियामदा पौदमखि इमरान खान की हक्चांग की फिबम मसी सोक्चिलकपदगी चांग वंखलिबा असिदा मथौ ताब अमदी हेन फबा हक्सेल की ओइबा थौरांग जिम पैकेट्रबदी हानगी प्राइम मिनिस्टर असी सीखिबा याबगी चिंगनबा लेरि हाइके पाकिस्तान तहरीक इ इंसाफ पार्टी की फाउंडर ओइरिबा इमरान खान कुमजा हौखिबा 2023 दगी तोंगान तोंगानबा केसिंगना मरम ओइरगा मराल कया सिदुना कैसुम संगदा थमलखिबनी इमरान खान मु कैसुम संगदा थमजिनखिबा दु महाकु सौगतपसिंगना पॉलिटिकल की लौतुनबनी हाइनि यनिंगदबा कया फुंदोक्तुन लाखिबनी इमरान खान अमसुंग पाकिस्तान की मतिक मया लेरिबा मिलिटरी इस्टाब्लिशमेंट की मरक्ता मनी कया फलक्खिदबगा लोइनना कुमजा 2022 दा पार्लियामेंट नो कॉन्फिडेंस वोट लौनबदा माइथीबदगी महाक प्राइम मिनिस्टर ओइबदगी तोखिबनी हाय हौजिक मंगा सुबा चही यौसिलकलब लान अदु लोइसिननमगी पंदमदा किप अमदी वाशिंगटन की मथकदा ख्वाइदगी अनौबा हाई लेवल मिफम अमगी मंगोइनना वाशिंगटन यूक्रेन की मफम कयादा मिसाइल अमदी ड्रोन की अकनब अटैक चथरखिबदा यामद्रबदमी 15 हेना सोकरे हाय अवांग नोपक थंगबा सिटी खरकिप अमदी अकोइबा रीजनदा अकनब अटैक चथरखिबा अदुदा यामद्रबदमी 33 सोकी हाइना इमरजेंसी सर्विसना हाइरि अमरोमदा खानोपक थंगबा जापोरिजियादा अपार्टमेंट बिल्डिंग 34 युम मरी अमदी अतै बिल्डिंग कया मरम अति अकाय थोकनखिबा अटैकसिंग अदुना मरम ओइरगा मियोय 30 सु खुदक्ता सोखे लोइनना मयाय थंगबा सिटी क्रियादासु मियोय अनि सोखे अटैकसिंग अची यूक्रेन की नेगोशिएटर मकोक राष्ट्रीय मेरा अमदी यूएस एनवॉयसिंग स्टेप विथ कोफ अमसुंग जरेट कुशनेरागा की मरक्ता स्विस सिटी जेनेवादा उनगदब मदुगी मंगओइननानि मदु मॉस्को क्यूब अमदी वाशिंगटन वरी सानबसिंगी मपुंग फाब सेसलमा मार्च की अंगनमदा पंथोकलब यारिब अदुगी मंगओइनना पंथोखिबने हाइरे ख्वाइदगी सिंगननिंगाय ओइबु वाथोकसिंग लोसिननबा मागी रशियन फमानब व्लादिमीर पुतिन गा हक्थिंगनना माई माई ओनसिनदुना उननबा हन्ना हाइखिबा जेलेंस्कीना जेनेवादा पंथोकदोरिबा मिफम अदुना वरी सानबसिंग अदु लुचिंगबसिंगी मथक्ता पोकनबगी तंजा अमा सेमगनी हाइना मागना थाजै हाइके मसीगे खोंथांगसिंग असी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सौगतली हाइना पोंदोखे मसीना अरुबु वथोकपुना संताइननबा अमदी अरोइबदा लानसि लोसिननबा अमत्ता ngairab lambi aduni hainasu मागना पोंदोखे हाइरे स्विट्जरलैंड के कोनुंग जेनेवा दा यूएस अमदी ईरान की मरक्ता न्यूक्लियर की मतंगदा अहुमसुब तांकक की वरी सानखिब अदुदा उंखटनरिब लेबा अनिना पुनिंग फाथनब बीजिंग ने फोंदोखरे पाउमिसिंग द वांगांगदुना चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री वांगांगलोय माउ निंगना ईरान दा मखातन अहोंग मके लाक्लिबसी चाइना न कुपना यंगसिल्ले हाइखि चाइना अमसुंग ईरान की मरक्ता महौसादगी ओइना मरुक मपांग ओइबगी मरी थमनदुन लाक्पग लोइदना चाइना न मतम खुदिमक्ता ईरान लेंगाक्ता हाइरिबि हिरम मसिगी मतंग तेंबांग पीबद नतना लेबाक अदुदा लेरिबा मियांगी राइट अनिंग अपाम मसिंग अमदी लेबाक अदुगी इंग तपद मतिंग पीदुन लाक्ली हाइनसु फॉरेन मिनिस्ट्री वांगांगलोय माउ निंगना फोंदोखे यूएस अमदी ईरान यानदब कयासिंग वरी वतै छानदुना वरोइसिन पुकननबु होटनगदबनी हाइनसु चाइना न फोंदोखेबग लोइनना लेबाक अनिगी ओइरक्लिब फिबम मसिदा
China achouba leibak amagi thodang loduna afaba maikeida puknanabu hotnagani hainasu Mao ningna makhatana phongdoki hairi. Nuclear ki warising nongna saba haukibaga Washington na Iran gi matakta military safu pibe hengatuna Malem gi manungda khwaidagi chawba aircraft carrier USS Gerald Airport sagol senimita Kretada leba naval base ama thadokra hairi. Carrier adu ni thokaba matungdagi Kretada leba Sauda Bay base da US Naval Support Activity da dok todun leikiban. Khwaidagi chawba langi plane puba jahaz aduna chatkhiba du Oman gi foreign minister mayai leptuna sagol sing ayukta Geneva da hokiba Tehran gi nuclear program gi matangda United States amadi Iran gi marakta na koinana wari sanabagi ahanba tangkak amaga matam chanaki. Middle East United States na hojik pamliba thamliba langi jahaz trani thoidagi henbagi loinana makhoi gi oiba military shakti pasinbe hengalakre hairi. US na lamtam aduda paiduna thamliba military force aduda USS Abraham Lincoln destroyer mapal amadi atopo combat jahaz ahum yauri. Lamdam aduda matam amatada chap manana salary lising kayana crew amadi langi plane kaya mayam ama puba US aircraft carrier ani thamba haibasi yam atangbani. Kretia langi jahaz puba jahaz laiba adugi matangda attached laiba US embassy na Washington da Pentagon da wahangsing thaidoktuna matpiu haibi yakidia hairi. Haukiba chahida Iran gi matakta US President Donald Trump na a taxing order tauki. Loidana nongchup laibak tingda autonomy oiba khulai kaya sanana ba pandamni haina chingnaba phongdok liba adu makhoi yoba nuclear program gi matangda anauba dillama karigumba Iran yadrabadi makha taba military gi thabak pakhet kani haina Tehran da hanna America na warning taukiban. Iran na makhoi gi oiba program adu shanti gi hiram chingda sinanabani haiduna so hanjin lakiban. Karigumba mathau tarlabadi Iran da landana bagi thorang oina US na Middle East aircraft amadi langi jahasing oiba fleet ama hanana thamgre adu moinamak The Wall Street Journal gi report amagi matung inadi war missile ama oina US na Israel da khwaidagi phaba makhalgi combat aircraft adu ahan boina thakre haide. Israel air base sing da F-22 rifle sing tham aduna Iran na khut halakpagi maigaida Israel gi territory amadi African troops sing ngakthokpada US da mating pangna bani haire. Israel gi base sing da aircraft operate tawba adu ahan ba mani hanana gi senior US official sing na Deris Rosna Wall Street Journal da haiki. Saudi Arabia amadi United Arab Emirates force amatada makhoi gi oiba air affairs na ba yakidab adudagi combat aircraft adugi diplomat sing adu lakhiban. Malengi tongan ba mapong kayada thokliba thodok wathok kayabu miyamda kudak-kudakta yawhanbata natana lamdam asigi saknairaba miyoi kayagasu unazaduna miyamgi wakhal lawsing oihalliba Ipak TV News haiba News Networking YouTube channel amadi FB page asibu like, share, follow amadi subscribe tawbiduna tungkoina miyamgi seba tawba ngamnanaba support tawbiyu haizari.